bato va découvrir no bombe no les ba mécaniciens. Comprends? Surtout ba ka rebelle ba boss, so balande ba ka na ba on a sé. Ba mona bena ba katango déjà. Donc yo le ba goûter belé ezati. Donc ba teliboso ba ebi kem donc drogue wana de yi dana Congo ya ba mécanicien. Ba mécanicien de ba ozwango ba kena osko na ville ba tekeli mundelana. Les mundelana koti si soki wa kota nini po yango bimana mwindu. Yango bimana mwindu mundele wana ndeso pazala wapi to kaka kyazana ville. Mundele wana ndeso za wapi ye ndeso kwataka be ingrédients bende aminité. Yaka bombete apena ba drink toana ezo bebisa ba diamba ba nini toana ya mabe. Donc c'est le moment OK otangi classe au salle au bosser au boulot vie. Nous quand les so moni moyen otanga ya te comme pesa kota ba centre de formation sala ba bingango koti ba osala ta mécanique ebi musala maboko po aider na place ba bombe na place ya bloc na misusu wana. Si j'en ai un tous avec nango pour toujours comprendre que gouvernement des décisions déjà bati kama mwana surtout wa mécanicien bon on débat to liboso fu bakanga bazo bimisa ngona ba benga ba tio de chauffement na ba noter que lango batu ba se drogaka muto wa tele maboya azo perdre contrôle eza bien té il faut ba meka ko kanga na ba mécanicien azo teka ba mkanga batu bazo meleza propreté bomeza mabe ba vient biso no sa quartier ba baby un peu na via bombe parce que ba mo eloko salate bazo ba mona musala o salate ba mo pas sur le cambo te donc surtout ba musala maboko mais ba bo sala bazo se distraire na ba bombiana an ba bombiana pe na ba na mabe ba no yiba ba ko ba kuluna aluba. Bonjour Massa. Bonjour. Santé malamu. C'est permis ko yamba yo le autorité bakaka. Pour nini baya ya mikolo ba mi pesi na via bombi makasi. Ah. Bombiana de enanu. Ba pesi na via bombi parce que ba mo eloko salate. Bazo ba mo na musala o salate. Ba mo pas sur le cambo te. Donc surtout ba musala maboko mais ba bo sala. Bazo se distraire na ba bombiana. An ba bombiana pe na ba na mabe. Ba no yiba, ba ko ba kuluna. Aluba. Ba ko ba kuluna. On est sentinelle bon et ça ba sala ma mabe. Bon, c'est tout. Est-ce que conseil ni européen ça bon? Bon, conseil on a ça bon ezaki hein. Batika ba luku ba o ba yiba musama maboko ba sala ba zombongo. Que au lieu que OK aux bombiana meli on s'est drogué et tout na mabe banini bon mabe c'est mi batika baluka musala boko basala ba musala za partout na moko maluka mbo malonga te ba musala maboko eza ebele osali quand même ata bazelo osali et puis sokonoka ata moi 10 francs et osomba lipa olé en journée pe lekimala batika. Merci beaucoup. Bonjour Massa. Bonjour. Na sepemi komona yo mokolo ya lelo santé malamu. Santé zango malamu. Pespeka Congo rande to vivre kaka. Ninja malingi. OK, le to eka na mutuna ka to yebaka pourquoi ba ve na ba massa ba mi pesi na via bombe ko se droguer makasi be poani. OK. Si zango ya wana to zaki nango. Pour toujours comprendre que gouvernement des décisions déjà batika ma mwana. Surtout wa mécanicien bon on débat to liboso fu bakanga. Bazo bimisa ngona ba benga ba tio de chauffement na ba noter que lango batu ba se drogaka muto wa tele maboya azo perdre contrôle eza bien té. Il faut ba meka ko kanga na ba mécanicien azo teka ba mkanga batu bazo meleza propreté bomeza mabe ba vient biso no sa quartier ba baby ko la ba bombe ba se contrôler sur bien té ça sur mon bien té ça tamo bomo a piquer. Mokonda moka décision ziwana c'est pe na mingi. Asunga biso pe bana quartier commune nyonso ya Ngalema asunga biso photos za la bien ba vient biso za la bien parce que ezo bateke ba musala ezate
et on débat comme un bombe té musala c'est belé côté kama yeza musala oza bénéfice à 1000 fois musala non c'est un musala travailler prenez de la peine c'est l'éléphant qui manque le moins. OK, merci beaucoup Massanangai. Conseil ni asuko pesi bango. Ah conseil nanga asuko ezali ke batika komeblo kwana loko de au moni soko zomela ezo détruire il faut ko tika kolinga komela ngo isusuti ce monde déjà baby show déjà comme côté mako piquer comment fait-il muto zomela ko ozo kwanja comme côté ozo mizo kisana ko zo kisana neza pas prêter conseil nako pesi pas bande ko na ngai pas ba ve na ngai ba père pe bazomela blo kwana mais batika conseil nanga za ya malunga batika e ko sunga bango batika détruire santé na bango nzama pesi bango na bolinga nzana. OK, merci. Mbongo bango balinyango te il paraît ici pe ceux qui sont bon m'appelle lisusu selon yo moni ezandengeni bon ba jeune ba mi pesi na vie à Bombe premièrement na ko ba po misale ate oui misale ate mais biso mo ba jeune il faut qu'on ait quand même conscience et le oui pesa o le ko ila liso ba ponge comme so fenia et baby ça donc ezo anéati yo mais on continue toujours dans sala mamba bon donc c'est le moment tanga classe et misusu ba kata classe ba continue via ba drink ba kuiti aka bombete ya bena ba drink toi na ezo baby ça ba diamba ba nini toi na mabe donc c'est le moment OK otangi classe au salle au bosser au boule vie nous quand les so moni moyen otanga ya te comme pesa kota ba centre de formation sala ba binga ngo koti ba ça est un mécanique et puis musa maboko ko aider on a place ba bombe na place ba bloc on a misusu wana donc tous ont vraiment conscience bombe ana et a vraiment mabe makas et a mabe siko ande gouvernement jusqu'au bango en charge ba banda ko kanga bango na banzela tu yo mondeni est-ce que so bakangi bango makambo ngo aussi la to ko évoluer lisusu po batiki batu lisusu na limite que so bakangi bango mabango esila andimité vaut mieux que soit ba mesure mususu d'abord ouais ba no bombengo uta wapi ba place uta ka ba kanga déjà ba place ebimelaka ba kanga ba industrie ebimisango ba kanga ba place tout ça là ke bombena ekotaka yango de facilité tâche que soki déjà ba kangi et kota souté ezala bien na place que bozui bokangi bango bokanga bango misupi baza banumela ka ba aussi la pété banu bakisa maka le prince ba kanga nde ba place bato ba otekango ba kanga ba place tout ba otekango ko ezala bien. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Bon, te sepe minko ya mbayo mutuna na biso lelo tozaka na mutuna moko ya rotuna bato te bakaka pourquoi ba jeune na biso mi pesi na vie ya Bombe makasi bwe pona nini? Bon, ya liboso Bombe no ndeza bongo ya kwitimo bwe na ebite so nde botami nde na mboko nde ko botama na ebite bon pona nga po pena bazulon pena ba musique pena ke esila ba jeune bazonga ndenge tozalaka ata ba gende zalaka ba diambe zalaka mais Bombe wana ezelo mususu Bombe zo boma pas même démo kati da moto so sangisa ngona ba masanga donc yango ezana so betongo mélange ozui oyeba okufana ya liboso pa nanga ndeti na Congo o bato va découvrir no Bombe no les ba mécanicien comprendre surtout ba ka rebelle ba boss so balande ba ka na ba ona se ba mona bena ba katango déjà donc yo lo ba kute belé ezati donc bato liboso ba ebi kem donc drogue wana de yi na Congo ya ba mécanicien de ba ozwa ngo ba kena osko na ville ba tekeli mundela na kotisi soki wa kota nini po yango bimana mwindu mundele wana nde so pazala wapi to kaka kyazana ville mundele wana nde so za wapi ye nde so kwataka ba ingrédients bende aminité nde wana atindi ona ba pepe pa ba mogoso bateka pona ngalo liboso no ata bokangi bana ba milango e sana ngolo te ba otika te
Fubo kangande pena ba mogoso wana nyoso tu na mundele wana eko na bangeshi mi na bangwana abalula balula ko misonso pendeni. Do ale boso no le ko kanga na ba mogoso sima ba mogoso tango kanga pena mogoso beta 1 mois na prison 2 mois tango bima batika. Tango pesa ba mandi su ya likolo su ya makasi. Wana nde musu me kaka bo beta ka bombe bakanga batu ba mela. So bo kanyinga yi mususu yana simana ngo mela seke fubo kanga nde ba fournisseur ba mugoso donc faut donc aketa makasi sécurité za makasi na Congo pour biloko anesira donc pamba boye na ndimite longa ngalo ba pona ba bombe ngwana da batri bosone pena agresser makasi ya bena nde ba mugoso. OK, merci beaucoup papa. Merci père. Nabasi. Nabasi ba komela bombe. Bombe. Mama nzambe na ngai. Nabasi.